Hello so pite ho tu ni khon lei sit chunga thilki dang ki mudu ho la a kidang ta ani ana sei khom ki no hite hi chi chana la hi apat na nahi le lung sit te in like share subscribe nei the ball pi in tin ko hung ta ve 2018 kumsun Egypt gama hopi chim sa khana le a khu jing lai jun le khu nagari ha in le noisa song banga ta thil khat an khut khan archaeologist honjong a khut do un a hi le mi thi kong to kilo vom de du lei noisa chu amu do un hi chi athilmu sunga chu ipi uma ipji a ki vui ham azi koiman an he povin a hi chi to kilo meter 2.7 a saw kg sang thuma gi thil ki dang chu ipi ham ti achunga mel chi na thei thil ima akezi po na hi hi chi athilmu do chu a hong do un a hi le asunga thil chu agial khial lampe o an hin ancient Egypt khanga aleng ho thi kong chu athang pi a limestone le granite mangcha an sim jiu a hi a hin hi chi athilmu do chu granite vom thing sela ki sema asin khup akitup dan chu hui cha jong an lut lo a hi hi chi athilmu do chu mihim tampin a hon diu anaza ada un anaki chat pi un a hi a hin archaeology son athilmu do chu ipi a hi asunga het be theina din hondo ding tin anagial tha un crane mangchan akai do un asin chu ahongun a hi le asunga chun mami se hilovin thisan dup jeju chu amu un mi thigu thum ki jam khom chu anamu do un a hi kong sunga mi thigu ho chu DNA le carbon dating abolun a hi le tolemat phat laiza mihim te gu a hi dan a hedo un hi chu kumsang ni le jani le somnga a lui ti na a hi mi thigu ho chu a khol be un a hi le khat chu alu changu achimin hichi alu akisu kha ji a thi hiding in aging mo on ata sa ho chu mami ho banga kona ki tum lowa ki mo vui hiding in aging mo on a hi hichi ho a kon a khul do dung zui un hichi mi thum ho chu mi thupi mi hausa hilo mi hlam mai a hi lo le sipai hi wa azi nei za hichi thukunga chu ki koi hiding a hi ani nan Egypt gama kumsang ni alui mami khat anamu do un hichi mami akidan na khat chu alei sana a kisim a hi le sana wali le chu ipibola mi thipa leiza asem pi uwa ato a hi dem 2021 kumchun Egypt gam Alexandria koma tapo Zairis Magna temple chu archaeology son a khul jing lai jun mami khat anamu do un amhon athilmu do chu scan abol lew agu achang abong lai akisu khana imacha amudo opuvin ahin kidang ta in akam sunga alei chu sana thing sela ki sim a hi masang laiza Egypt mi te ta sandung zui chun mihem khat chu athi teng thutan namuna chi jiwa hilai muna chu apathian pau chun thudo ananei jiwa hichi thudo ho chu don bu na anapi jiu a hi hichi mi thi ho lei nei lo ho chun apathian pau thudo chu don but theilowa muthim gama den jiu a hi masang laiza Egypt te chun sana hi pathiana a hi ti ata sanu a hi amhon ata sandung zui un sana hi pathin mi te a hi ji a e jong su lo kim jong kim lo abang hi jing zenga a hi ati win a hi mi hem kha chu alei sana a hi le thinung hi jong le adei ta a pau the a hi tia agelu a hi hichi thinunga mi hem khat pathin anga thutan na ading ding a hi ti bang hi hen sungsunga amilim sim ho wa ko na het the a hi hita bangchun mami za chum chum injong sanalei phabapi anamu do un hichi sanalei hi mi hausa le gamwai pu lenglelal ho thim pu hon bo anaki sim jiu a hi tuni ni kho a masang laiza Egypt gama thilki dang ki mudo ho isei thei chanu hi chan hin aki chai kit tai abula pat achai na ge ne hin ngai pi ji in na chunga ki pa thu ka hin sei ki ne ka ki pa